kan tun lai khovel kan en chuanin khovel mun sang sanga hianin chhiat na sang sang te buai na te indau na te a om meka he hian hun nu nung kan hnai to zale hun nu nunga kan om meka ni ti atilang chiang hle ani chuti lain khovel ram shwai tu te chuanin eile bar konga te technology a emo health lampanga te chuanin khovel hi thlunzom tumin anlo man hlela ma chaktakin an la chhau meka chuti lai chuanin sa khwa pakhata min thlunzom po hi anlo tumin an beingor chhau to em maya chuta an thuken poimo berle langsar ber chu peace in rem na in lung rwal na le thamwan na te hausak na te mun khata in tluklanga kan om theina tur ti thu hi an keng tel vek mai ani chung an thuken zong te han en swanin bible ina hun hunga thil lo thleng tur min lo shillok nen khan alo inang em thung si a hei hian khovel pumpuya christian pathian nung bible ring tu te chu ati harin thil tam tak angai tu tir lo thei lo wani hun nung kan hnai to zia ti langchiang tura pakhat chu thupuan buina alo soi sa khwana pakhata mi pakhat ronding chhuak tura ti hi ani a chungzinga tunlaya soihlo tak mai chu popina athu soi hi ani ome copyright content om china wangina video ka play kher lawanga idu chuan ilo zonga a headline a chuan pop all religions are paths to God in izongdonia ti chuan popina ama soinge statement hi kan han chair anga pop chuanin Friday ya Singapore interreligious meeting aneina heti hian soya mi chen khat chuanin lali swan min chandam na chu Catholic inzirtir na ne na in kalnia ngain Catholic doctrine hi ankal san meka sakwa zong hianin pathian hnen min thlen thei do na ni trong sang te oma chindan sang te oma chung zong chuan min thlen thei vek do na ni pathian chu mi zong tan pathian ani ti in September ni som pathuma Catholic Junior College of Singapore interreligious meeting ani na chuan no pang haule chalai ma a he thu hi Pope Francis chuan asoyani pop chuan heti hian soizom zelin pathian chu mi zong tan ani a pathian fate vek kan ni a ma se ka pathian hi in pathian a in aro puizo kem ti hi adi grengem ni pathian pakhat chau a oma sa khwana hi chongchang sang ang ania chu chuan kongsang sangin pathian hnen min thlen ani a chen chu sikh ania a chen chu muslim ania a chen hindu ania a chen christian ania kongsang sang zo cheu kan ni tuna kan pop nei me khianin khovel pum puya sa khwa sang te huang khata minda atumania hamero chu bible thupuan chuanin one world religion ron din tur thu chang takin min shil thung si ani chuti ani chuan he one world religion siam chana alo omna le ma an lak chan na chu kan mit nge in kan hmu ti na ani theyangem popina ama chongkam nge ya asoi sa khwa zong hiam pathian hnen min thlena pathian fate vek kan ni ti hi ale lamzonga han ngai twa chuanin a huam zawin mangai na nga le thinlung chatak zia angin alanga ama ero chu lali swa Christian azirtir dalani silawani Bible chuanin pathian thil siam le pathian fate ti hi chiang takin athiar shanga nie adigalo mi zong hi pathian siam kan ni ti hi kolosa bung kha chang som paruk po in min lo shila ama chuan engkim siamania wana omte leya omte nen mu thei lo te nen lal chut pha te po ro rel na te po lal na te po thu nei na te po engkim ama siamani ama ta tur poka siamani pathianin engkim asiama mi zong hi min hmangaya ni ti johana bung thum chang som paruka khan kan hua pathianin khovela hmangai ema chuti chuan afapamal nei chhuna pe a ama chu tu po aringa piang amboral lova chatwana nunna an nei jok nan ti in ama ero chu bible hianin mi zong hi pathian fate an ni lo ti min lo zirtir le thung sia sumia tan chuan rin na alali swa krista kan lalpa le chandam tua kan lo poma pian tharna kan lo nei hi ani johana bungkha chang som pahni chuan heti hian alo ziaka nima sila ama lo ma piang chu an hne na pathian fate ni theina tur ape a ming ring tu te chu sumi om zia chu bauta te zong tur kan ni
Bible hianin abaw te kha pathian fa te ti in alo soi ngai reng lova ama ero chu pathian fa te chu rinna awanga tharau thiang limina akai shwaina azara lali swa Krista alal pale chandam to pomtu te chau khan ni hetilaya hianin ram rifel takin alo khama mi zongzong pathian fa te kan ni ti hi han ngai twa mai chuanin apoma hadama adik mel fu in alanga ama ero chu pathian thu takhi aron kal tlat thung sia chu takan sha chan tur chu pathianin mi zongzong hi amangaya ama ero chu mi zongzong hi afate annilau he thu ram rifel taka khamsa lo ni to hi tunlai khovela chuan mi te hianin kan lo palzama kan du angin pathian thu kan lo kai lek to a heta hianin pathian fa te chu tu te nge an ni ti kan sha chian apoimo hle ani tunlai thil ron thang duang tak mai chu khovel puma sa kho pakhat din ani theina tura malak na hi nia hi thil thar ani reng lo kumsang enge mozat liam ta kham bible a hian shilok alo ni vek to a thupuam bung som pasaria chuanin he sa khwana pakhat na hi tuitam tak chunga no chi zwar chuangin alo soi to a chu no chi zwarina entir chu hun hnunga sa khwana chunga thunei tu tura ron lan tur thu alo tilanga thutlung hlui kan han en chuanin he no chi zwar ti hi voitam tak alo soi to a chu chuan entir chu thlarawarin omlo na hi ani tinabik takin Israel hawin am pathian kalsana pathian lemte bia a chibai ambukna akoka ti chuan he no chi zwari na chiang taka ati lan su tharau nge lo na emo rin omlo na hi nia chu shwaibo na tharau po kan ti theiome chu chuan mitam takhi thu tak atang a shwai peng do na ni mana ta to he sa khwana pakhat lo chhuwa chungchang hi theologian tele scholar tam tak anloin hnial to china chen kha chuanin Christian na diklaule kalswal na ni entia chen chuanin sa khwa zongzong kal khom na infin khom na Christian te Muslim te Hindu te le Buddhist te le sa khoshang shang lom khatan luan na ni anti thunga tina chen le chuanin sa khwana thar hlak ron chhuak tur new age movement emo chumi hnuwa sa khwa lo chhuak thar tur tu na kan lo na sha ngai lo hi aniang ti anom boka ainga po chulo ni se he sa khwana thar emo one world religion hian antichrist na khovela opuna aron chwa huna aman changkai tur le apoimo te zinga mi tur ani ngei do na ni achan chu he sa khwana phena hianin asu su tu le amazing hlap tu ber ani do na wang le he sa khwana hian ama hi achoilar dor na wang ani bok choi moina zongzong le thunei na zongzong kha alama akal do na mi zongzong ina chibayam buk tur le ambyak tur chu ani don bok wang ani nam zongzong te sa khwa zongzong te chu bumin an om nge yang tuna global interfaith movement kan mu me khi antichrist alolan theina tura malakna ani theyangem sa khwa zongzong te in lungruala min omtir tumna hi bumna ani a thupuan bungsom pasari changsom panga chuan heti hian lo soya tin ama vek chuan ka hena no chizwa chutna tui I mu te kha mi te mi puite namte chongte ani a hei hian ti lan chian em chu mi puite namte khovel pum pui ram zongzong te hian lungrual takin he one world religion ni anna zom don ti hi ani he thu nei na hi antichrist achanga local tur ania ani chuan he religious system hi khovel pum pui lungrual taka an oma a op theina turin man na tum don ani he sa khwana a tel du lo hian mitam tak chuan ti du da na harsat na an to kanga chen kha chuan an nun na te po an chan hialang thupuan bung som pathum chang som paruk le chang som pasari chuan hei hi min lo shilok to a tin mi zongzong alian na te in a hausa are thein boile boilo po an kuding lama emo an sala emo chin chhia na ane tir hloma chin chhia na sakol ming emo a ming number emo nei te chau lo chuan tu man engma an leile an shal theilo nan he chin chhiana lave du lo chu society a changa paithla kan nianga eile bar le na konga te po antel ve thei don lawa chuwang chuan nun kha a har sa hle don ani
kan tun lai khovel sa khwana te eile bar te politics te han enila kan in dai dar ton zia hi han en swanin hetiang thil alo thlen thei dan tur han ngai to hianin a har sat me re me ma engtin nge sa khwana background shang nei chen khat Hindu Muslim Buddhist Christian chen khat phei chuan in pathian man ring lo atheist chen nizuya khang zong te khanin an rin na an lo pom chin dan kha kalsana sa khwa pakhat le system pakhat an va vona an va pom ngot theyang history kan en chuanin sa khwa na hi kong engke ma mishing te phwar khom tu ani zia civilization local to shang chang khan kan puanga crusade te oma kumsom thum indona alo om le a tin sa khwana wanga French war lo om te po kha mishing te hian sa khwana wa hian indona enge moza thi kan lo ma chon to a ma se Bible chuanin hun nga chuanin he antichrist hianin ti theilo tura kan lo rin kha aron ti theyanga chuta chuanin sa khwa zong te chu in remin sa khwa pakhat one religion hwaya aron kaltir theidon ani chu engtin nge aron thlen tir theyang ti hi ingai to ve chinem engtin nge mi te chu an rin dan te ampa te an pu te ampu pu le te an tha tu te na an lo zir tir na chin kha rin dan kha kalsana ama chibai a in buk tir theyang le engtin nge khovel pum puya ti theilawa kan lo ngai sa khwa zong chu sa kho pakhat hnuaya akal tir theyang Bible chuanin hun nga setanan he thil li aron ti theina tur kong pakhat chu bumna ni ti min shila he hun nga hianin khovel pumpuina kan la mu ngai lo bumna nasatak aron mangdon ani he Krista do dal tu ina sa khwa aron din tur hi mitam tak a ne theidon ani achan su a phena bumna hi aturu don ema wangin khovel pumpuya mishang sa khwa shang te chuanin an ngai venanga angai nom an tianga mi hne theina anei dona wangle chu thil chuan an mania enge moni taka na tho dona wangin an tan chuan oi a ol em don ani he thil hi ka han ngai to china hetiangang thil it omle mitam zok minol puina an rin dan le an lo chin dan chinte kalsana chibai an buk du tur khopa moi le I toma siam thiam na chu Lucifer a chau hi ani he engkeng tu light bearer Lucifer ani ngot lo chuanin tunge mi pa le meichia boi lo po he khovel pumpuya mi te hi anguta emo an chala emo chin chiana nei tirang ama dot pa Lucifer chau hi ani hetiang bumna moi le I dom theyang bera siam thei tu tur chuni kan tharau ti chat du tu hi ani lo chuanin tu in nge hetiang khopa moi le I doma mi te ve thlema an nun na ti chat tum chuangang le kumsang tam tak mishing te lozira an du zong te an hlau zong te zir chuak veka an hlau thei tur ang ber le an o thei tur ang bera thil ron tok tara ama chi bai buk tur chu tunge ni chuangang setana ani lo chuan eden huana evi lo bum thlutu kha ani lo chuan tu dange ni chuangang mi pui tam tak mai bum thlule tur om chuang ni khovelin chu tiang ang bum na na sa chu an la mungai lawang Lucifera ani lo chuan tunge ni chuangang le korin thon ni bung som pakha chang som palia chuan chu amaklove setana meu po eng tir kova a insiam chopsi china moina zong le lungman tama siam cherub pathian ma lo om chin khan bumna awanga leya paitha kani hnu khan mishing te chu na sale zwa zogin mi bum atum ta a sakei baknei ha humangin a ei thei tur zongin awak vel ruaya chu mishing te a hlauna te sha thiam lo na le chi ai na te ron siamin chumi awang chuanin a chin chhiana chu lalo thei lovin alo ve thlem don ani mitam tak chuanin chu chin chhiana an lak chuan eng anga ngong na sa le poinge aneyang ti an che thiam der don silo one world religion athlen theina turin voini a hianin a foundation chu zoizoin a in nga chauti kan mu thei vek ome he ecumenical movement Christian zongzong ko shang huang khata minda tu le Christian sa khwa mai ni lo sa khwa dang zongzong ne na huang khata minda tu hi
a step a kailon poimo masaber te zingami ani ti hi hairwal ani talaw han ngai to mai chuanin huang khata sa khwa zong zong han om hi thil thazok le inlung rualna ni angin alanga amai ro chu inlung rualna tak tak chu pathian thu taka a om si ni Bible thu ina inlung rualna asoi kal zonga inlung rualna siam hi thil dik ani lawa inlung rualna tak tak ani heklaw bum na thu mai ani Pope Francis an sa khwa zong zong hiam pathian nen min shwai thleng ani ati po hi voini a hianin mitam takina an man le an soingun chu ania achan chu thil hanti vel na ate an rin na kha sira nolen du wangani Johanna bung som pali chang ruk chuan ke hi kong le thu tak le nun na chukani ke ma kal lo chu tu ma pa ne nan kal lawang alo ti a eng zirtir na po lali swa Krista chau hi kong le thu tagani ti zirtir na nilau chu zirtir na diklawania kan nol turani thu puana shilong na zongzong te adik theina tur chuanin mu theilo ku thianin engkim mai hi ani turang thap thap mai hianin aron thlentir ni hian alangta he interfaith movement sa khwa zongzong huang khata anlu theina tur le thu tak pen bo sana sa khwa zongzong in tluptlang turanga malak na hi tunlaya thil thleng langsar satlia mai ni lawin khovem pumpui one world religion na mingkal theina tur konga solsu to le malak na ani theyangem heng movement phena until tuma chuanin khovel pumpui hi Krista dal tu antichrist aron lan theina tur konga minlo puwa cha na le mi zongzong ina kan lo pom theina tur le bumna lian taka mishingte min bumna turin an manrua ani theyangem hun hununga kanom to a shilok na bible ina minlo pek te po aron thleng chaumek zela hemi huna hian ring tu te chu inra ringa harfim taka kan om a hunani engthil po lo thleng se mi in engthil po lo soi se pathian thu ne na in milem ti hi kan mebel a hun to tak zetani khovel hian sa khwa pakhat hnuaya kan lu theina turin ma ala ana satakin na athok mek zela hun local chhautura po he a hian na sazokin chan an lange yang heng thil lo thleng hi dauda zel theitura kan impe angai ani ahar sa emo mitam zokina anzui lo kong ani emo kan chan na tur ani po in thupwan hianin hun kal tura thil lo thleng tur min zirtir to a har sa le khir tak angin langma se pathian chuan min ompuya engkim hi athun hnuaya omani ti min sha tir thung si ani sa khwana pakhat lo lang turte antichrist lo lang turte hi pathian rem ruat na hnuaya omvek ani a chu chuan lali swa Krista aron kalle na tur ashila alal ramdin tharna tur kan thai pha zo kaloni chuti lain keini chu ring tu rin om takte nia midang te ne na he bum na thu lo thleng tur te tlangau pui tur le shilok tura he khovela din kan ni di isherengang o lali swa mathaya bung som hi pali changlia shilok na thu min zirtir hi ilawngai tha ang tin iswana chang an hne na tu man anti der lo nan se o film khur ro alo ti a mel ma pa ina kan ngai to na le kan thusha te manga mi be atum na hi lo do dal zelila pathian thu taka zung i kai net tlatang o kan ma huna thil kan ma chon tur te chu huphur omangin langma sela lali swa Krista hianin engtiklai ma in min kal sandon lawa min en sandon heklau kan rin na nge takin I omila nakina chuan khub zong zong amma a anching chianga leitin rengin I swa chulalani ti in an latanga puidon si a lalpa chau choi moin omro se a chwanga piangin lalpa chu chwang ro se ti zia kani si a